Ngiye kubereka urugo rwiza kandi runini rugari rukora ku mihanda ibiri. Rufite gahunda, telefone yacu ni 0782403395. Uyu ni umuhanda munini wa kaburimbo uvamo imodoka zijya kuri uwo muhanda. Mwawubonye uyu muhanda munini ugana kuri urwo rugo. Uvuye kuri uyu muhanda rero ugatira muri aka gahanda, uza kuri aka gahanda, muri aka kayira niko urabona ko ari agahanda k'imodoka. Harimo akandi gahanda k'imodoka zinyuramo abantu batuye, mwakabonye ariko ntabwo ari akatujemo, ahubwo tuje muri aka ngaka, aka niko tujemo. Urwo rugo rutangira kuri uyu muhati. Mwayibonye iyi nzu ahantu iri, murayibona, urabona ko iri ku muhanda. Uhera kuri uyu muhate ukamanuka ugenda urwo rugo rwose tugiye kurutambagira. Duhereye kuri uyu muhate turaza kugarukaho turangije gutambagira uru rugo rwose rurimo ingo ebyiri. Murabona uru rugo rwose, nababwiye ko rukora ku mihanda ibiri, rukora kuri uyu nguyu, rugakora no kuri uyu nguyu. Uyu muhanda murawubona wose. Urwo rugo rero ni uru nguru tugiye kwinjiramo. Twarutangiye uru rugo, mwarubonye rurimo ingo ebyiri zitandukanye. Uwashaka yazigura zombi cyangwa se akagura rumwe, igiciro ni cyiza. Mwiriwe, amakuru yanyu? Batubwiye ko ahantu ari ku isoko cyangwa batubeshye? Ntabwo mbizi, ntabwo hari njye nyiraho nubwo mpaba, ariko ubwo ariko bwashobora kuba bita amakuru. Hari akavidewo rero twari tuje gufata, mwatwemera rero muduhe umwanya gatoya kugira ngo hatajyamo abantu. Ni iminota 2 gusa, ntabwo iri burenge. Ugiye mu nzu. Urwo rugo rwa mbere rero twaberekaga, ubwo washaka kuhagura hombi biremewe, n'uwashaka gufatanya nabwo biremewe. Iki ni cya gikari rero cya ya nzu nanone kugira ngo mbabwire ngiki. Mwakibonye yuko kigiye gicamo ibice bitandukanye. Iki ni cya gikari naberetse rero kuva tugitangira kugeza uyu munsi wa none. Iyi ni chambrette rero nayiberetse. Urwo rugo rwa mbere ni uru nguru, ahantu urangirira ni aha ngaha. Tugiye kwinjira mu rundi rugo rwa kabiri, ariko rw'uru nguru amarembo ni aya. Urwa kabiri ni uru nguru. Narwo washaka kurugura rwonyine narwo yarugura. Igikari cyarwo ni iki, wabonye mu gikari cyaho
iteye. Inzu irimo ni iyi ngiyi, yayindi twahereyeho ku muhanda, aha ni mu gikari cyayo. Ni uku nguku iteye, dore nayo ifite igikari cyihariye kinini, kandi iyo ni tuwarete na dushe. Urabona ko uwashaka gushyiramo amazu atandukanye biremewe. Icyo ni igikari rero cy'urugo rwa kabiri, ariko zose zikaba zifatanye ku buryo barabonye ko amazi n'amashanyarazi birahari. Tugiye rero, aka ni akayira gasohoka kinjira kajya aho twatangiriye ku muhanda. Uyu ni wa muhanda twahereyeho. Ingano y'uru rugo rero ni uku ingana. Mwayibonye ko tugarutse kuri ya nzu twahereyeho. Ubwo rero wayishaka, telefone ni ya yindi. Murakoze, murakagira Imana.